Halo teman-teman hobi dolanan. Wih, ada kepiting teman-teman, warna-warni. Wow, 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 wow. Kita tangkap. Wah, kita dapat kepiting teman-teman. Wow, ada kardus besar sekali. Isinya apa ini? Kita buka yuk. Yuhu, mantul. Wow, ada ondel-ondel polisi besar teman-teman. Ini ada telur, ada Pokemon Ball, ada ondel-ondel naik bemo, mantul mantul mantul. Ayo kita ambil satu persatu teman-teman. Kita masukkan dulu kepiting warna-warni kita. Kita ambil. Wow, ada telur warna merah. Isinya apa teman-teman? Kita pecahkan yuk. Yuhu, ada ondel-ondel warna-warni. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus teman-teman. Wih, ada mainan Pokemon Ball. Wah, kita keluarkan isinya. Yuhu, ada Pokemonnya teman-teman. Wih, burung. Kita masukkan lagi yuk. Wih, mantul. Ada mainan Pokemon Ball. Wow, kita masukkan. Wah, ada ondel-ondel polisi besar teman-teman. Pelopor keselamatan berlalu lintas. Tetetetetet. Kita masukkan kardus. Ayo kita arak ondel-ondel naik bimo kita teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondel. Waduh, nabrak apa ini? Ya ampun, gimana ini bang? Wow, ada kumpulan ondel-ondel ulang tahun teman-teman. Ada kue ulang tahun, ada ondel-ondel sholawatan. Itu ada kaktus joget. Yuhu, ada ondel-ondel belang. Mantul mantul mantul. Kita ambil satu persatu yuk. Ini ondel-ondel naik bemonya. Kita masukkan kardus teman-teman. Wow, ini ada kue ulang tahun teman-teman. Mantul mantul mantul. Wih, bisa nyala. Keren. Kita matikan dulu. Wow, ini ada Pokemon Ball lagi teman-teman. Wih, isinya apa ini? Yuhu, wah, ada Pokemon di dalam bola teman-teman. Mantul. Wih, ada Pokemon Ball. Kita masukkan kardus. Ada ondel-ondel warna pink. Ini warna hitam. Keren, mantul. Wow, ada Boboiboy teman-teman. Boboiboy galaksi. Keren. Kita masukkan. Ada telur warna hijau. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuk, adanya babi teman-teman. Wah, ini ondel-ondel bahan kayu. Mantul mantul mantul. Ini ada burung hantu teman-teman. Wih, mainan Presgo burung hantu. Cara mainnya, kita tekan kepalanya, kita lepaskan. Yuhu, bisa jalan. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada ondel-ondel sholawatan sepasang. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Wih, ada ondel-ondel belang besar teman-teman. Kepala merah. Mantul. Kita masukkan. Wah, ini ada kaktus joget teman-teman. Ini ada ular juga. Mainan ulat teman-teman. Ih, kita mainkan yuk. Kita lepaskan. Wih 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 wih. Yuhu yuhu. Wah, ada ulat warna hijau. Ini ada kaktus joget. Kita coba nyalakan yuk. Yuhu, mantul. Bisa joget teman-teman. Wih, keren. Kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ini ada mainan Vespa manual. Ada sapi, ada panda teman-teman. Kita mainkan yuk. Caranya, kita tekan kepalanya, kita lepaskan. Waduh, nabrak apa ini? Wow, ada kumpulan ondel-ondel ulang tahun lagi teman-teman. Ada ondel-ondel besar. Ini ada kue ulang tahun, ada Spiderman, ada Boboiboy. Mantul mantul mantul. Kita ambil satu persatu yuk. Kita kumpulkan dulu Vespa manual kita. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada kue ulang tahun teman-teman, mini. Mantul. Wih, warna-warni. Keren.
Kita matikan dulu. Kita masukkan kardus teman-teman. Ada Bobo Boy warna merah, ada warna kuning teman-teman. Mantul mantul mantul. Wow, ada ondel-ondel warna-warni lagi sepasang. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus teman-teman. Wow, ada ondel-ondel kotak, ondel-ondel pixel, warna pink, ada warna kuning, bahan kayu, keren. Ini ada Spiderman joget teman-teman. Yuhu, yuhu, wih, bisa joget, mantul. Kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ada ondel-ondel besar, warna hijau teman-teman. Masukkan. Ada telur warna kuning. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuk, ada ondel-ondel warna-warni, gemuk-gemuk sekali. Warna-warni rambutnya teman-teman. Keren. Kita masukkan. Wow, ini ada bekicot teman-teman. Wih, mainan bekicot. Wah, kita mainkan yuk. Kita tarik talinya. Wih, lembut, lembut, lembut. Wih, mantul. Ada mainan bekicot teman-teman. Wow, kita masukkan. Wah, banyak sekali mainan kita. Wih, ada Vespa manual lagi. Ada Kapten Amerika. Ada Spiderman. Kita mainkan yuk. Caranya kita tekan kepalanya. Kita lepaskan. Waduh, nabrak apa ini? Wow, ada kumpulan ondel-ondel jatuh teman-teman. Ini ada robot Kapten Amerika joget teman-teman. Wow, ayo kita mainkan yuk. Sebelumnya kita kumpulkan dulu Vespa manual kita. Kita masukkan kardus teman-teman. Wih, ada Kapten Amerika joget. Yuhu, keren. Wit, wit, wit. Wow, kita matikan dulu teman-teman. Kita masukkan kardus. Ada ondel-ondel jatuh warna biru. Ini ada warna merah. Kita pasangkan kepalanya. Kepala warna putih. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus teman-teman. Wah, ada lagi warna biru. Kita masukkan. Keren. Kita masukkan kardus juga teman-teman. Wow, mainan kita satu kardus penuh teman-teman. Nanti kita seru-seruan lagi bareng Hobi Dolanan ya. Dadah teman-teman.